We have to go. Cora needs to rest. It was a hard day for us. No Sean نشانه. We have to go. مونږ باید لاړ شو. Cora needs to rest. Cora ضرورت لري چې آرام وکړي. Rest ویل کېږي آرام کول. It was a hard day for us. دا زمونږ لپاره یوه سخته ورځ وه. Sure, Dad. Let's go. I am over the moon right now. Sure, Dad. یقینا پلاره. Let's go. راځه چې لاړ شو. I am over the moon right now. زه ډیره زیاته خوشحاله یم اوس. ملګرو over the moon ویل کېږي ډیر زیات خوشحاله. څه دی دې لپاره دا استعمالیږي. See you tomorrow, Sean. I hope you will join your duty tomorrow. See you tomorrow, Sean. سبا ته به ګورو شانه. I hope زه امید لرم you will join your duty tomorrow چې ته به خپله وظیفه ترسره کړې سبا. یعنې سبا به ته ګډون وکړې په خپله وظیفه کې. Sure, madam. I will come tomorrow. Take care. Sure, madam. یقینا میډم. I will come tomorrow. زه به سبا راځم. Take care. خیال دې ساته. Take care of yourself, Eric. Thanks for helping me. Take care of yourself. د خپل ځان د خیال ساته اریکا. Thanks for helping me. مننه زما سره د کومک کولو. I don't want to stay here, Mom. Please get me out of here. I don't want to stay here, Mom. زه نه غواړم چې دلته پاتې شم مورې. Stay ویل کېږي پاتې کېدل. Please مهرباني وکړه. Get me out from here. له دې ځای څخه مې وباسه. I cannot do anything, my sweetie. I am helpless. I cannot do anything, my sweetie. زه هیڅ هم نشم کولی زما خوږې. I am helpless. زه بېوسه یم. Helpless ویل کېږي بېوسه. I am not helpless. I will not stay in a lockup, Mom. We have to do something. I am not helpless. زه بېوسه نه یم. I will not stay in lockup, Mom. زه به په دې لوکپ کې نه پاتې کېږم مورې. We have to do something. مونږ باید یو څه وکړو. I hate Cora. I will not forgive her, Mom. She ruined my life. I hate Cora. زه د کورا څخه نفرت کوم. I will not forgive her, Mom. زه به هغه معاف نه کړم مورې. Forgive ویل کېږي معاف کول. She ruined my life. هغې زما ژوند تباه کړ. Ruin ویل کېږي تباه کول. I will destroy you, Cora, madam. My game is not over yet. I will destroy you, Cora, madam. زه به تا تباه کړم کورا میډم. Destroy ویل کېږي تباه کول ته. او ruin هم تباه کول ته ویل کېده. د دواړو معنا یو شی ده. My game is not over yet. زما گیم لا تر اوسه ختم شوی نه دی. I will make off soon from this lockup. I will make off soon from this lockup. زه به له دې لوکپ څخه ډېر زر وتښتم. څه دی make off ویل کېږي تښتېدلو ته. What are you going to do, my sweetie? I don't want another trouble. What are you going to do, my sweetie? ته به څه وکړې زما خوږې. I don't want another trouble. زه یو بل مشکل ګوره نه غواړم. Trouble ویل کېږي مشکل ته. Just wait and watch, Mom. I will kill Cora. I want revenge. Just wait and watch, Mom. یوازې انتظار وکړه او وګوره مورې. I will kill Cora. زه به کورا مړه کړم. I want revenge. زه بدله غواړم. Revenge ویل کېږي بدلې ته. I have to think about Cora. She loves Sean. I will not accept him. I have to think about Cora. زه باید د کورا باره کې فکر وکم. She loves Sean. هغه له شان سره مینه کوي. I will not accept him. زه به هغه قبول نه کم. Accept ویل کېږي قبلولو ته. He is a poor driver. He is not a perfect match for my rich daughter. He is a poor driver. هغه یو غریب ډرایور ده. He is not a perfect match. هغه یو مکمل میش نه ده. یعنې میش نه کوي for my rich daughter. زما له مالدار لور سره میش نه کوي. څه دی؟ I will not let that happen. I want to know about his history. I will not let that happen. زه به دا پرې نږدم چې واقع شي.
I want to know about his history. زه غواړم چې د هغه د تاریخ باره کې پوه شم چې د هغه مخکې تاریخ څنګه و history څنګه و. Tony. Come here. You have to do me a favor. Tony, come here. Tony دلته راسه. You have to do me a favor. ته باید زما یوه مرسته وکړې. favor ویل کېږي مرسته. Yes, sir. How can I help you? Yes, sir. هو ښاغلیه. How can I help you? څنګه کولی شم چې ستاسو کومک وکړم؟ Sean is my driver. I want to know about his history and background. Sean is my driver. Sean زما ډرایور ده. I want to know about his history. زه غواړم چې د هغه د تاریخ باره کې پوه شم and background او د هغه د شاوخوا background باره کې. I would like to know the details about him. You have just 2 hours. I would like to know the details about him. زه غواړم چې د هغه د details باره کې پوه شم. You have just 2 hours. ته یوازې 2 ساعتونه لري. I got it, sir. I will find out about his history. I got it, sir. زه پوه شوم او ښاغلیه. I will find out about his history. زه به د هغه تاریخ پیدا کړم. د هغه تاریخ باره کې به زه لټنه وکړم. find out ویل کېږي لټنه کول پیدا کول. Perfect. You may go now. Perfect. مکمل بالکل. You may go now. ته اوس کولی شي چې لاړ شي. I will meet my love today. I am on cloud 9. I will meet my love today. زه به له خپلې مینې سره نن ملاقات کوم. I am on cloud 9. زه ډېره زیاته خوشحاله یم. دې جملې مطلب همدا دی چې دی I am on cloud 9 مطلب زه ډېره زیاته خوشحاله یم دی مطلب دی. I hope he will like my new hairstyle. You are just mine, Sean. I hope زه امید لرم he will like my new hairstyle چې هغه به زما د ویښتانو دغه نوی سټایل خوښوي. You are just mine, Sean. ته یوازې زما یې شانه. There is no obstacle between us. I will propose you today. I cannot wait anymore. There is no obstacle between us. دلته هیڅ خنډ نشته زموږ په مابین کې. obstacle ویل کېږي خنډ ته. I will propose you today. زه به تا ته نن د واده وړاندیز کوم. I cannot wait anymore. زه نور انتظار نشم کولی. Good morning, Madam Cora. How are you? Good morning, Madam Cora. سهار په خیر, Madam Cora. How are you? ته څنګه یې؟ I am very well. I like your new style, Sean. You are so handsome. I am very well. زه ډېره ښه یم. I like your new style, Sean. زه ستا دغه د ویښتانو نوی سټایل ډېر خوښوم. You are so handsome. ته ډېر زیات ښایسته یې. handsome ویل کېږي ښایسته. Thanks, Madam Cora. I like your new hairstyle as well. It looks good on you. Thanks, Madam Cora. مننه, Madam Cora. I like your new hairstyle as well. زه هم ستا د ویښتانو دغه نوی سټایل خوښوم. It looks good on you. دا په تا کې ډېر ښه ښکاري. I am glad you liked it. I am glad. زه خوشحاله یم. You liked it. چې تا دا خوښ کړ. Madam, your car is ready. Where would you like to go today? Madam, your car is ready. ستا موټر چې ده هغه تیار دی. Where would you like to go today? چیرته ته غواړې چې لاړ شې؟ I want to see the beautiful lake today. I want to see trees and birds. I want to see the beautiful lake today. زه غواړم چې ښایسته جهیل نن ووینم. لیک ویل کېږي جهیل ته. I want to see trees and birds. زه غواړم چې ونې او مرغیګانې ووینم. I would like to see the lake. I am so happy today. I would like to see the lake. زه غواړم چې جهیل ووینم. I am so happy today. زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم. Sure, madam. I will take you there. Sure, madam. یقینا, madam. I will take you there. زه به تا هلته ویسم. Madam Cora is very beautiful. She is very kind. Madam Cora is very beautiful. Madam Cora ډېره زیاته ښایسته ده. She is very kind. هغه ډېره مهربانه ده. kind ویل کېږي مهربانه. Kind.
Why am I thinking about Cora, madam? She is my boss. Why am I thinking about Cora madam? زه ولې د میډم کورا باره کې فکر کوم. She is my boss. هغه زما بوس ده، مشر مې ده. No, no. This cannot be happening. I am a poor driver. No. This cannot be happening. دا نشي واقع کېدلی. I am a poor driver. زه یو غریب ډرایور یم. Sean, what are you thinking? Are you okay? Sean, what are you thinking? تو څه باره یعنی تو څه فکر کوي؟ Are you okay? آیا ته ټیک یې؟ Hey? Yes, Cora, madam. Let's go. You will have a lot of fun. Yes, Cora madam. هو Cora madam. Let's go. راځه چې لاړ شو. You will have a lot of fun today. ته به نن ډېر زیات خوند ولرې. Today.